inshuti bakunzi ba Nshya Music TV, reka turebere hamwe ikiri kuvugwa muri aya masaha mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tuhere mu Rwanda, ari muri vuga ko President Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu bikennye byagowe kuko ibikize bihora bishaka kubitegeka ibyo bagomba gukora no kubigenera ubuzima bigomba kubamo, nyamara byakabayeho mu bwubahane no mu bwuzuzanye. Mu nama mpuzamahanga y'imiyoborere WPC iri kubera mu mujyi wa Chantilly mu Bufaransa kuva ku itariki ya 24 Mata 2026, President Kagame yagaragaje ko ubusumbane buri hagati y'ibihugu ku isi buzahora kandi buzahora buteza amakimbirane hagati y'impande zombi. President Kagame yavuze ko igihugu kikize kibonye ibibangamira inyungu zacyo gikora icyo gishaka mu guhangana nacyo, kandi ko nta ugomba kukivuguruza, ariko iyo bigenze uko ibihugu bikennye hari n'ubwo bihanwa. President Kagame yatangaje ko ibihugu bikennye bitegekwa uko bigomba kubaho, ibikize bikagena ibigomba kwitwa byiza cyangwa ibigomba kwitwa ibibi, kandi ko Afrika yabaye muri ako karengane imyaka myinshi nyamara atari ko byakabaye bigenda. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko mu myaka 40 cyangwa 50 ishize isi yagenderaga ku murongo utarimo gutwaza ibihugu bikennye igitugu no kubirenganya, bityo ko hari ibikwiye guhinduka muri iki gihe kugira ngo ibihugu byubahane. Yamenyesheje ibihugu bikize ko icyo Afrika ishaka ari ugukemura ibibazo byayo, gukorana n'ibihugu mu buryo bwiza, ibyutsa ko guheza ayo mugabane bitazana igisubizo ahubwo biteza amakimbirane n'amacakubiri. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko mu gusoza urugendo shuri ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu rwakoze na RP, abanyeshuri biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya RDF bagiranye ikiganiro n'abayobozi bakuru ba gisirikare ku cyicaro gikuru cya RDF Ikimihurura, bagamije kurushaho gusobanukirwa amateka yo kubohora u Rwanda. Abanyeshuri bagejejweho ikiganiro na Retired General James Kabarebe, mujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika, afatanyije n'umugaba mukuru w'ingabo RDF General MK Mabaraka, hamwe n'abandi bajenerali n'abasirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu rwakozwe na RPA. Ikiganiro cyakurikiye uruzinduko abanyeshuri bakoreye ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside, aho babonye umwanya wo kongera kuzirikana no gusesengura uko urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwagenze. Retired General Kabarebe yasangije abanyeshuri ubumenyi n'inararibonye ku rugamba rwo kubohora igihugu, agaragaza imbogamizi RPA yagiye ihura nazo ndetse n'ibyemezo by'ingenzi zafashe byatumye ingabo za RPA zisohoza inshingano zayo. Yashimangiye ubwitange budasanzwe bw'abasirikare ba RPA bari bayobowe na nyakubahwa President Paul Kagame, umugaba w'ikirenga w'ingabo mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ku ngoyi y'ubuyobozi bubi no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Urugendo shuri ku rugamba rwo kubohora igihugu rwa RPA, abanyeshuri mu ishuri rikuru rya gisirikare barutangiye ku mupaka wa Kagitumba bakomereza mu bindi bice bigize u Rwanda. Byafashije abanyeshuri kurushaho gusobanukirwa imipangire y'urugamba n'uko bashyira mu bikorwa kugira ngo birusheho kuzamura ubumenyi bwabo mu mikorere no kuyobora abasirikare. Munyemerere twerekeza hanze y'u Rwanda, hari inkuru ivuga ko kuwa gatandatu tariki 25 Mata ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'urugomo bitigeze bibaho mu bice bituwe cyane cyane Gakenke muri Minembwe nk'uko byatangajwe n'umutwe wa AFC 23 mu itangazo ryayo. Itangazo rivuga ko ibikorwa byaranzwe no gukoresha indege zitagira abapilote, drone za KT-6 n'imbunda ziremereye, byerekana ingamba nkana z'ibikorwa byibasira abaturage. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko kuba hashyirwaho umukono ku masezerano yahuriweho ku itariki ya 17 Mata mu Busuwisi hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na AFC 23, ibintu byarushijeho kumera nabi cyane ko biteye ubwoba. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashinjwa gukaza umurego mu byaha bya gisirikare, ubutesha agaciro imbaraga z'umuryango mpuzamahanga ukomeje gushyira mu gushaka igisubizo cya politike ku makimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru, umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo UNESCO James Swani yasuye abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bitegura gutaha mu Rwanda, bashimira icyemezo bafashe cyo gushyira hasi intwaro. Abarwanyi bari mu kigo cya UNESCO cyakirirwamo abarambitse intwaro hasi giherereye muri Bambiro muri teritwari ya Masisi muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyakoze umubare wabo cyangwa imyirondoro yabo ntiratangazwa. UNESCO yemeje ko aba barwanyi bari kumwe nabo mu miryango yabo harimo abagore ndetse n'abana. Nyuma yo gusura aba barwanyi, Suwani yatangaje ko ikibazo cya FDLR kiri mu byo UNESCO n'umuryango mpuzamahanga ibona biri mu byihutirwa bigomba gukemuka, asaba abanyekongo kubigiramo uruhare. FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, biracyakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ifashwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu igakorana bihora
guhoraho n'ingabo zacyo. Kuva uyu mutwe washingwa mu mwaka wa 2000, akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe imyanzuro myinshi isaba ko usenywa, ingabo za MONUSCO zihabwa inshingano yo kuyishyira mu bikorwa, ariko aho gusenywa ubushobozi bwayo burushaho kwiyongera. Tariki ya 27 Mata 2025, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ngingo nyamukuru ziyakubiyemo harimo gusenya FDLR, ariko ibikorwa byo kusenya ntibiratangira. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga muri Kamena 2025 yatangaje ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 bivanga mu baturage bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero. Munyemere twageze ku nkuru ivuga ko mu gihe amakimbirane akomeje kuzamura umurego hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange, hari intwaro idasanzwe iri kwerekana imbaraga mu buryo butunguranye, amato yihuta azwi nka float mosque. Aya mayeri ari gutuma uburyo bwo kurwana mu nyanja cyane cyane mu muhora wa Hormuz bukurikirwa cyane. Mu gihe ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite amato manini y'intambara n'ibikoresho bihanitse, Iran yo yahisemo inzira itandukanye, gukoresha amato mato yihuta cyane ahendutse ariko ashobora kwikorera intwaro zikomeye zirimo misile, imbunda nini ndetse n'ibikoresho byo kwiyahura. Amato akorera mu matsinda menshi agatera icyarimwe nk'imihugu bwato bunini bw'umwanzi akabuzahaza mu buryo butunguranye. Ni uburyo bugora cyane kurwanya kuko buba bushingiye ku bwinshi n'umuvuduko aho kuba bunini. Umuhora wa Hormuz ni inzira y'ingenzi ku isi inyuramo igice kinini cya peteroli icuruzwa ku isi, bikagira igicumbi cy'inyungu za politike n'ubukungu. Iyo Iran ikoresheje aya mato yahawe akazina k'amato y'imibu muri aka karere, ibiri kohereza ubutumwa bukomeye ko ishobora guhungabanya ubuhahirane bw'isi mu gihe gito cyane nubwo yaba idafite amato manini nk'aya Amerika. Inzobere mu ntambara zigaragaza ko uburyo bw'imirwanire ariho igihugu gifite ubushobozi buke, ku mpapuro zikoresha amayeri yihariye agabanya icyuho hagati yacyo n'umwanzi ukomeye. Iran yakoresheje aya mayeri mu myaka myinshi cyane cyane binyuze mu ngabo zayo Islamic Revolution Guard Corps zirinda inyanja, aho ya mato akora ibikorwa byo gutungura, kugota no guhangayikisha umwanzi. Nubwo amato y'imibu adafite uburemere nk'ubw'amato manini y'intambara, afite inyungu zikomeye zirimo guhahamura umwanzi, gukoresha umuvuduko mwinshi ndetse no kugora radari n'ubwirinzi bwa misile. Ariko kandi ifite intege nke kuko yoroshye kuraswa iyo agaragaye, akeneye gutungura kugira ngo atsinde, kandi ashobora guhura n'igihombo kinini mu gihe cyo kurwana mu kirere. Ibikorwa bya Iran muri Hormuz bikomeje gukurura impungenge ku isi, cyane cyane ku bihugu bishingira ubukungu ku ngufu za peteroli. NATO n'ibindi bihugu bikomeye bikomeje kongera ubwirinzi mu nyanja, ariko ikibazo gikomeje kuba ese ubu buryo busanzwe bw'intambara burahagije mu guhangana n'ayo mayeri mashya? Amato y'imibu ntabwo ari intwari isanzwe, ahubwo ni filozofi nshya y'intambara. Iran iri kugaragaza ko n'igihugu kidafite ibikoresho bihenze cyane cyane gishobora guhangana n'ibihangange gikoresheje ubwenge, umuvuduko n'uburyo bushya bwo gutekereza. Mu nyanja ya Hormuz intambara si yo ufite imbaraga gusa, ahubwo niyo ifite amayeri aruta y'abandi. Munyemere twerekeza ku nkuru ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwatangaje ko bugiye kongera kwagura uburyo bukoreshwa mu gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku rwego rwa leta. Ibi byatangajwe itariki ya 24, aho Minisiteri y'Ubutabera yavuze ko hagiye kongerwamo uburyo bushya burimo kuraswa n'imbunda, gukoresha amashanyarazi ndetse no gukoresha gazi, bukiyongera ku buryo busanzwe bwo gutera umuti wica. Umushinjacyaha mukuru w'agateganyo Todd Blanche yavuze ko iyi gahunda igamije kongera gushyira imbaraga mu kurinda abaturage no guha agaciro abarenganyijwe ibyaha bikomeye. Yavuze ko ubuyobozi bwabanje butitaga mu gushyira mu bikorwa igihano cy'ibyaha gikomeye cyane birimo iterabwoba, ubwicanyi bw'abana n'ubwicanyi bw'abapolisi. Iyi politike nshya ije ihindura icyemezo cyari cyafashwe n'uwari perezida wa mbere Joe Biden, aho mbere yo kuva ku butegetsi 2025 yari yaragabanyije ibihano ku bantu 37 muri 40 bari barakatiwe urwo gupfa ku rwego rwa leta. Nubwo igihano cy'urupfu gikunze kugenwa n'intara, leta nkuru nayo ifite ububasha bwo gushyira mu bikorwa ku byaha bimwe na bimwe bikomeye cyane. Kugeza ubu hari intara zimwe na zimwe zemerera ubuyobozi bwo kuraswa nubwo budakunze gukoreshwa cyane. Hari kandi uburyo bushya bwagiye bugirwaho impaka burimo gukoresha gazi ya nitrogen bwamaganywe n'impuguke mu by'umuryango w'abibumbye zivuga ko bushobora kuba bunyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Munyemere dukomeze kandi ku nkuru bwa ko mu gitondo cyo kwa 25 mu bice bitandukanye biri hafi y'umujyi wa Bamako wo muri Mali kumvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu nyuma y'ibitero byagabwe mu birindiro by'ingabo za kiriya gihugu. Televiziyo ya TV
5 Monde yatangaje ko uduce twagabwemo ibitero turimo akakati gaherereye mu birometero 15 uvuye kuri Bamako, Akagawo na Kasavali. Kuri kandi avuga ko ikindi gitero cyagabwe mu kigo cya gisirikare kiri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bamako. Ibitero byabaye nyuma y'amasaha make urubuga Sahel Arite rutanze impuruza yuko i Bamako ashobora kugabwa igitero gikomeye. Rwari rwavuze kandi ko hari icyoba mu nzego z'umutekano za Mali kubera ubwoba bw'uko ingabo zishobora kwanga kurwana. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko ingabo za Mali zamaze gucika intege n'ubwo leta iri kugerageza guha abasirikare agahimbaza musyi mu rwego rwo kubatera akanyabugabo. Munyemere kandi dukomereze ku nkuru ivuga yuko umugabo witwaje imbunda nyinshi n'ibyuma yagabye igitero ku biro bya Perezida wa Amerika White House ubwo Perezida Trump yari mu musangiro n'abanyamakuru bakomeye. Igikorwa cyarimo n'abandi bayobozi bakuru. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 25 Mata 2026. Uyu mugabo yarashumwe mu bashinzwe umutekano ariko isasu rifata mu ikoti ridatoborwa n'amasasu yari yambaye. Gusa abashinzwe umutekano benshi bahise bisuka bamwuzura bamuta muri yombi. Associated Press yanditse ko Trump atakomerekeye muri iki gitero ariko ubwo yabaga abashyitsi bari muri uyu musangiro bahise bipfurika munsi y'ameza. Bamwe bavuga ko bumvise amasasu hanze y'icyumba bakoreragamo inama bagirana nk'abantu batatu bitwaje intwaro bahateye. Icyumba cyahise cyuzura abashinzwe umutekano batangira kwigiza abayobozi babo ushinzwe abanyamakuru muri White House. Yumvikana avuga ko bazongera kubitegura. Polisi ivuga ko uyu mugabo yagabye igitero ari we watangiye kurasa. Umugabo warashe Trump yise umurwanyi. Polisi yemeje ko yitwa Carl Thomas Allen w'imyaka 31 ukomoka muri Torrance muri leta ya California. Nyuma y'amasaha nk'abiri bibaye Trump yavuze ko bakeka ko yabikoze wenyine nta bandi bantu babyishe inyuma. Meya Washington Muri yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari abandi bagize uruhare muri iki gitero. Abayobozi bose bari muri uyu musangiro basohoye mu cyumba barinzwe barimo Perezida Trump, Vice Perezida Vance, Minisitiri w'intambara Pete Hegseth n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Kuva mu mwaka wa 2024 n'ubwa gatatu habayeho kugerageza gushaka kwica cyangwa kurasa ahantu Perezida Trump ari. Yavuze ko muri iki gihe hakenewe umutekano uhambaye kurusha uko byigeze kubaho. Munyemere dusoheze kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Trump yatangaje ko atahita yemeza ko iki gitero cyagabwe muri White House ubwo yasangiraga n'abanyamakuru gifitanye isano n'intambara muri Iran ariko bitazamubuza gutsinda iyi ntambara. Umugabo w'imyaka 31 yagabye igitero muri White House ahaberaga umusangiro wa Trump n'abanyamakuru bakorera mu biro by'amakuru w'igihugu. Perezida Trump yahise abwira abanyamakuru ko bishoboka ko iki gitero kidafitanye isano n'intambara yo muri Iran. Intambara yo muri Iran yatangiye ku itariki 28 Gashyantare yahitanye abayobozi benshi ba Iran ndetse igira ingaruka ku bukungu bw'isi aho ibicuruzwa byose byahenze by'umwihariko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga byikubye hafi inshuro ebyiri. Nshuti bakunzi ba Nshya News ni munyemerere dusoreze amakuru twari twabateguriye ahangaha. Ni amakuru dukomeza kubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi. Mukomeze kugira ibihe byiza.